thom nang ke tong thu wang vek ji pusi government principal scientific bidisar Dr. K Vijay Raghavan pen kapangda Sildharampur Habar Habit Angnar Kelangchari dun thek Japan Nurak Anglong Arialong Hemtap Kikim Karbi Anglong Live pen Guwahati rong Sophia long kedo Karbi Hemtun along Chingki Chethandam Kardom Nili Karbi Anglong Live along Birta Thamang Pisa mi Julie baby lapen pinila dak prime tama Birta long pen angli tuma phan ke chengsi nang ke ban pia Birta lake dead pia long ke so phuthak tang ton pen Chethandam lona dead pia lo along COVID-19 avur no nang kang dang thu lake phong nia phong nang ke tong thu pusi ilitum chini ponlo Bangso phong nia phong nang ke tong thua pora ho dabang asap ahiring tang chera jok sarkar lapen administration atum penangan kamatha kisum dolo lapen eprang COVID-19 avur ki sik thu phong thom nang ke tong thu wang thu vekji pusi gov principal scientific bidisar Dr. K Vijay Raghavan pen pangdak pon thu tanglo lasi bangso aphan ilitum ahawar kachere megnangji akenang so lasi ilitum aphan nonisi ke thedunga birta Corona phong thoma phong nangkitong wang thu vekji bang soalam the Central Sarkar Principal Scientific Bidisar Dr. K Vijay Raghavan pensi pangdak pon bang so phong thoma phong nangkitong thua bangke koman tu apor tong ke wang jini lapen ko ana hir ke tanjini bang so phuthak nona matke thanda gon elang seta corona phong thom nangkitong hura phan kache sik vet pen ki do ke thaga bangke ke nang sotlo ajat pen seta bang so phong thom nangkitong abangke wang vek po non adun thua phong nang ke tong pena jo deda long che dong charkan era por hut setami sarkar principal scientific bidisar Dr. K Vijay Raghavan hin pen kedam tang aruni phai clear ni pherang kya mai pha ponsi rara phan kacherok tok pen kido ke thakja phansi pachini pon deda long kedo an som thana tumta bangso phutak chini pami corona phong thoma phong nang ke tong mate third wave wang thuji bangso hod munir tum kachepa jogja phan sungkrung ta thek lasi non pensi ke do ke thaga bang kachere meg etsi akinang sotlo isi ke the dung alama bangke bangso third wave ki bangji koman tu apolo nei lapen ko ana hearing tangjini bangso phuthak chini pame melang sarkar lapen rat deda tum kachere meg er bangke ke nang sot ing hoa dip chidi verangji covid imprim chipi dunangji athe phong thoma phong corona vor wang vekji Tangte Central Sarkar Principal Scientific Bidisar Dr. K Vijay Raghavan Herangkya Mayalong Kapangda Alam Arju Senang. Virus to go from here. A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. Central Sarkar Principal Scientific Bidisar Dr. K Vijay Raghavan pen kaningje pona tengke corona phong thoma phong nangkitong bang vekji seta koman tula pen koso apor tong ke bang jini bang so phuta klar dakalam the puthek thelang seta nangtong vekpo bangso nang ketong along pen kachepa jogjia phan akisum dokok ta thek lasi som thana hin pen punon mithang jungjung punon kachiria bang akinang soipinon athe corona third wave bang thu vekji pusi principal scientific bidisar Dr. K Vijay Raghavan pen pherangkya mayalong klar dak vai dak pen pachini ponlo news report Karbi Anglong Live Sildharampur Hawaralong Ajovang Habira Ingnar Rongrobarlo Ajo Phirlo Kevang Verpenajok Halabangso Hawararat Doso Jon Pinlo Bangso Jok Dongmuka Ingnam Rai Komasai Khiatum Patir Piponsi Nurak Anglong Ariri Hemtap Kikim Kerangasai Kedeng Pangcheng Pontanglo Mahamaya constituency ka parlo chasmet Sildharampur Hawar mate Sildharampur Forest Reserve alu kedo akar biarat kadu kave rong kep araratum penang ananing kampen rong rupchu kimsi do bombang bomlo La Rongkep arara tunta Punurak Aklam Mate, Sildharampur Forest Reserve ing namajo ke dokokajok, Piniarni Anta Habira ing nara tumapan Ajo Wangsi, ke Tonang Lapen Habira ing nara tumpen Munirang Bong, Ming pen Piju Kachelema Sonsi, Hin Marat Marenga pipen Munirang Bong, Ajo Wangsi Charplung nang Bomasonlo.
Bangso jok forest asai kama hin pen bangso rong ara tuma phan asap so bak anke akirap doji pumatha ponsi kidam tang aruni phai pli arni nurak anglong ari rialong ingnar kelang charia phan hemtap ki masai padupo bangso putha klarda kalam theka chini jia phan dena ronga pherangke bikrom teron penle arju ponsina Pini nil tung karbing long live pen ladak rong medan mati funora ka klam long sidolo labang ke funora ang long lo labang so funora ang long jasemet sindrom pura habar ladak kadu wepen rong kep arara tum do labang so rong kep arara tum jasemet dog mukak pen dena rong adak sidolo labang so sindrom pura hawara long rong kep arara tum do latum aning vangta aju vangta dolong le sanglong le lapen apai beri pen chenglok akuwe biti pen chenglok penuarong pen chenglok asok asang pen chenglok ani vangta Habis dah ina tumpen kaca song nang lapus orang laki non happen kailo penang anak ningkan pes name ladak nang do bom lo lasi labang so putak isi mesen asai kosong si department nahin jasemet forest cycle matumpen kosong si mesen asai kem deng ponji apan alang litum penangan dak dongmokak forest department ranger rajan rongpi penangan kecapaduk pondolo lasi ladak isi kosong si Habis dah tumpan kelang cari dunang jima koson si ladak manduk kimpen hem teng chong kimpen koson si alang litung kelang dun cari pon jima koson si ladak pensi isi ase ke thipen rong so tumpan protection ki pon unjima labang so pudak forest asai hem tumpen penangan kecepaduk pondo la si ladak non amat ke rong mirdan labang so punora aklam long si labang so mendu non hem teng chong kimbom lo labang so hem teng chong me selang litum labang so ajuang sitame night duty dopon po la pen ladak pen si alang litung kelang cari ponpo la si non man ilitum long la forest along e claim du na bang pu tiso saho do alang lipen lede ka karbe long life pen lam thisi arju ponona ladak ni tu forest department kan claim pon la pula pen ignar ning e bang ta rong pen long ta la pon se pading lo ni tu bang tap dak ki pon bang protection ki pon lo tapi la tu la non ke pon anon ta ni tu mane dak bang ke tengki ron i pon tu po tapi tengki arong tu samai ni tum kelang pon tari pon se dak tap ki pon lo tapi tu su tamai la san se ni tum dak ina tum ko pi ke cuma kalau pun long ke dak bang ni tum ki la tu na ki lo farmu pon ke pon kan rong apa tak ke ye san se ni tum bang matha pon lo sa ko matha teng pon apa tak pon lo tengki ni tum dak pon bom lo Shopping kan tua orang ada market isi orang itu konsep ini yang bulan ini survey atau templam lah itu untuk lakukan tua orang kedai bangke ini orang itu punya mesin itu Bangso sai kedeng ponjia phandong mukak forest ranger Rajan Rongpi pen deputy ranger tum chelang rapet si phunurak anglong ari phengnua klim ke elapen hemtap ke masai anparta habit ke panasai ding ponlo dena rong pen Bikrom Teron Karbiang Long Live Guwahati rong supia long kido Karbi Hemtun kelang charia bangphu mate manager Robert Timung along an Karbiang Long Life apherangke Bikrom Teron palidamsi Karbi Hemtun along kido kithak akisunga phuthak chingki chethandam Guwahati rong supia long nongnam ka chethang klongang bongpen Karbi Hemtun ta isido Karbiang Long district pen Guwahati rong supia long kidu ke sung pendang lok kijoi kelang dam hut pendang lok KAC ka charia tum do anta bangso Karbi Hemtun along si kesang dam ke ong Lasi bangso Karbi Hemtun kelang chari jepan KAC pen inut manager pathik ponsi Hemtun along kenang sot asona mung kelang chari jepan Robert Timung phansi pangnilo kedam tang surihini raphon ingkan mati jonga chiklosi bangso Karbi Hemtun impu ponlo bangso hemalong nonamat ingdeng ke thoman ka pachar don pondo lasong bong ingdeng kripli andu lasi bangso Karbi Hemtun along ke du ke thaka ki sung phuthak kachini jepan Karbiang Long Life apherang ke Bikrom Teron pen manager Robert Timung ang bong kachi huchi pudalam theyar jusila Wati rong supia long ilitum Karbi Hemtun lapen Karbi Bhavan labang so Karbi Hemtun mage 2005 has December aning kansi impu pon lo lapen labang so impu deda phi ko son se alang litum che maintain ma ladak kam ke klema bang phutum ben cheng lo ki ru ke thai ki tung ke dan tum ben cheng lo ko son se alang litum Wati rong supia long alang litum ko son si ke klem be chapaduk pon ma ko pipia ke sung dong alang litum ke pholuma Atema Karbiang Long ilitum ni jang ni hang district mesta me loving lang Guwahati rong supian lasona kasi dilhis rong supi long setame ilitum Karbi Hemtun do setame Karbiang Long live pen officially dan ke humri cheng lo la pen alang lige nilidum pini tiek pen chipu chihu ji phanse alang li phan apor chu hang singil tum Karbiang Long live kelang ara tum han pachini pon gang tum la pen
Ante latum bange master role isam ma permanent 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 lagi. Ante master tum dolang Master. ayak tum do hai master mane la tum ini ke master dah punya tum daily basis on di kam ceklam bom daily basis on di kam ceklam bom ko dakan de ceklu yang tan suluki tame suluki ko tame son adjust ko dakan ti pon bom ayak tum Ante ladak asam state government men ko pinia kisum som khunang lo ma pini laki lam khong Karbing Long jong si pini laki lam khong do pulote hemtun bhana pang no pini som complaint letter pini son na pali le som khunang na no ni do sek mana son ko pelang bom ko dak tu bok tera benda ni cemesen mati ko thang pisung selang Kondoi siya la kantina solang ki hut pini nang tum kang pini aki juno da bade la son verbally use pini abuse pini dolo nang sa non abe abilang halo sota dan itu mangi datang pe baki ha beleg-leg tuman ku mene ade itu mana ku pe ada Kedam tang surihini ra ingko ening kan lockdown hut ahem tu ningkan si kang kirla ba joini pinang ana room tinalong da ceiling kang hang pendang lok bathroom ar lo langalang pong ka henu dulu lahai se tami Robert Timong hin pensi renovation asai ding pon lo ini langsung komplain do lo plus aku kalau musi lang hai to do jin duk to lah dene ti anton सब तियार kon dapat ante ladak ke VVIP tumhan ke room kono ne VVIP tumhan ke room thom la jasmet ke koma tumhan ne non dak MP CM dan speaker speaker tumhan mangke reserve lah mangke VVIP ante la council pen jasmet VVIP tum ke la dak ke do sector tumhan ke company ke joy penu mate sono ne dak do sik macam kerja ke kali revenue Cipina Rembrandt Cipina ni Cipina ada la ke chule jun man kita yang nanti Cipina la tu mange ani silom panu tong pinang jini Arni Silong macam 1300 di sialom lo ante la kiso bang kita bangke ametan pima order asal tengok la so teng dena rong pen Bikram Teron Karbiang Long live West Bengal along BJP aphan kachenek ington nangjipura Mahamaya pen korkanthi BJP Mondal Committee atumta kache songa siangtong kache pidun Assam along riarlo Prek Jama district la pen rong sopialong West Bengal along riarlo BJP claim bang atuma phan kachenek kahulo phuthak ington nangjipura do de sangse kache songpon boma porahut kedam tang aruni phai phorni Mahamaya pen korkanthi constituency BJP Mondal Committee setami kache songa siangtong chipidun BJP Tiripia me state lapen district along Tiripia me atum kapin kharateng pen bangso kache songa se angtong kache paklang lapen bhara ramai phu aphan pin pura lo kapajir nang ko alam the kache songpon vekatum kaning je pona tengke West Bengal along BJP rachare asonga jakong kawe pin pen jakong nangke bat thek longsi non hejong assembly election nang thek nangke klang ahut BJP aphan kache ne kaholo padokoklo lasi bangso phuthak ningkang samse che paklang si kache songa se angtong che paklang dunlo District Committee pen isi circular nang kipido ke damtang MLA election damdet pen puthot real ke klang ahut lutum angkang pi barot angkang pi along West Bengal Puisia state long pustame hodak ahud si bangke BJP puan akawe pin dim pustame ahud si mate ke damtang period bangke BJP ke tinta seat wet posiku istame nona bangke 77 an BJP tum ke do holdun labang so kelang ne pen ba BJP activities ki pavil jipu labang so asai lang no claim West Bengal a government mate AKP Mamata Banerjee a sarkar alang ne tum BJP a party tum phan mate BJP claim bang tum phan ke chane ka holu pen chenglok apran karmut pen chenglok labang so asai lang no phan protest du nangji po nile tum phane ki pin khat ateng pensine tum dak Anparta lapuson asailang no ke claim kapang ton ponje aphan bhara ramai phu aphan kapanonga pin pora lo setame pajir ponlo dongmukak pen semsing ingti Karbiang Long live Munit chotkali mara rapi chotkali kereng erason do anke lang kenang sodbinaw langjong se avete kereng ja phana kisum do binaw Lasonsi lakhain ko rapho nilip constituency ka parlo
nile bahawar non malom kijuna lang kadure pena jok radatum kijun mobe hangjo hanghai si thekpon long Karbi Anglong aphan kilir seng anglong busi hokpon lo bonta thengpi thengprang ta arni wangsi kangpu atum kapavir bo majok inglong arlokta thengpi ingar venglo bangso jok arbi ki janga bangta aphi ong nangjung ong sonsi nang mandat lo laso arbe kavya joksi langroi langjeng dongchan do anta nangkreng bomlo lason si nili bahawara lo dongchan pen langroi langjeng ta lang ke kreng era jok rongara ratum kijuna phan anta akisung nang dokoklo Halapu KAAC PHSI campaign rongara raphan kimesen kijunalang kapaleja phansi sideng pondo bonta alang pongta do alang angkro ta do lapen anparta adon lang kapaleja phanta langpong palidamlo bonta alang pong pale choramat alang abangke palidam de deramat alang pong paton care penan parke thangta abiderlo lasi KAAC kachari atum rar phan matha ponra prabjin pen mesenalang kapalidam ja phansi rat pen towar cholangpong Koilamati pen Samson Ingti, Karbi Anglong Live. Aki roba jiro nali tuma phana porga chipi pen birta nang kilang dona pot. Bini prime tama birta ki lapon si kangtonik lo.